tepangkeun nama abdi Reka Restu. Kami Abdi Akbar Duyanto. Abdi di kelas IPS 11 IPS 3 3 badai Aramang Amang nambah Badai Staditur ka Jogja. Ini menuju di perjalanan Ternyata di bus 2. di bus 2 nya sajana diteraskan di situ ya dilanjut lagi dilanjutkan deh bye di mana ya Badai rest salat maghrib di salat maghrib istirahat nak ya oke. Salat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo we assalamualaikum Bang Desa abdi di dia Akbar Duyanto. Reka Restu ayeuna perjalanan kela ieu teh karek di rest area Ciamis anu bade sararolat nu bade tararuang heula mangga di kumanya di ieukeun kumargi ayeuna Badai OTW. beus teh pada angkat deui ayeuna tuh tinggal abi nuju di Parebes muntok oke dilanjutkan deui atos duki bisa bye mang deui sareng Abdi sareng abge ya abdi nuju di musola istirahat di musola. dilarang merokok tah di mana itu teh di musola Jogja musola Jogja ya. Terus Ikuti terus. Hey. tuturkan terus iya abdi Han Di mana kita? iya Di mana? di mana Masih ada kumpulan Progo watas. Sunda atuh Iya nuju di Masih Agung masih ragung naon Kulon Progo watas. tah eta masih ragung promo mates cenah ya Ras abdi ada badai. bade papang bade ka Caila yo Buka isi. Itu bisa di Pareman. Itu bisa. Baik, dilanjutkan deh, Bay. Lanjut ke Ayeuna di mana? Teh. Pom bensin. Pom bensin. Lagi nuju istirahat. Ngantosan anu Bade kacai kaditu da pinu banyak mending di dieu we. dia we ibak-ibak di kata biasa teh nyerak salin. Tuh. Di pom. Pom. Jangan lupa subscribe. Jangan. Aduh. Ya. Penghilap di like, di Oke, dilanjut di. Dadah. Baik, kenalan baik. Tuang. Tuang. Waktu tuang. Jadi lanjut. Antrina mal aya aduh lieur. Dadah. Udah. Ya dilanjut deh iya. Lanjut deui, ieu Abi bade tos keluar. ruang. Abi bade keluar. Iya nuju Tararuang. Tararuang. Ya, Iya lauk. Iya. Herdi lauk kecil. hey. Ayeuna ka mana ayeuna teh? Atas nepi enak. Enak di tebing Breksi. Di tebing Breksi. Oh, keluar. Seorang di seorang. Yo, ikut tutur ke anjing. Tutur ke karameananya. Oke. Udah. Ya, Dari ayeuna bersama atos di namanya siapa Pak? Pak Tobas. Tobas. Boys. Oke. Ayeuna atos di Picking. Ini BCS. BCS. di mana na, Boy? Bisa ditinggal di Bangkar di mana? Di candi mana ini? Candi Hejo. Candi Hejo. Candi Hejo. Candi Hejo. Ya. Tuh kota. Endah gitu juga. Ya, ayeuna abdi sareng Abai atos aya di Candi Ijo. Oh.
Nasok candi hijau dah aya nu ngangge warna hijau. Candi hijau aja tuh ngarangan jalan tuh. Iya candi hijau. Tilas patilasan. Patilasan Kerajaan Mataram kuno. Rajana Sanjaya. Raja Sanjaya. Terus amun ieu Candil. Aduh. Candil hijau. Baik. Sedikit baik untuk bagian. Yang kebagian jeep beda aw. Oh, batur mantep po. Mana lain kurang bener. Lebih baik lah ada keluarga tadi. Baiklah. Kami naik jeep. Hei, di mana baik? Kita berada kita abdi di dia di mana po? Iya lah, abdi di tos di jeep. Ya, mantul, mantap betul. Gapai bagian, baju misal. Gapai pakai baju merah. Kakak kayak apa? Kenapa tahu? Pakai baju merah. Tidak pakai baju merah. Tahu lah. Bentar mas. Kamu ragu boy. Nah. Woi. Jangan. Oh iya, pemandangan yang indah dan indah yang sekali yang depan. Bening. I love you. Oke. Lagi mas. Hei, ini dijaga saya wae. Iya Sidit jokina. Hei. Sidit. Woi. Dijaga saya wae. Dijaga macet. Apa nih? Ani. Yo. Yang depan awak. Biasa wes. Oke. Sini. Mas, digas, Mas. Gas. Yo. Ya, ngapret euy. capek nak tidak malaya. Tutup dah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, sakit doain si Abis Sarang Akbar. Kesalahan dan kesalahan, kalapatan dan kalapatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.